Jingiap jong ki Briew nakada ko jing jing tua jing surok jing tua jing khandau jing yin kisam kala poi chaka khasan ngot hakabedei ba jing haki bapun ki benta jong ka Garo hills ini jing ki chaka khasan ngot kalong hadi malap sasan ngot ki Briew ki blayap hakasi ublai kini kisan ngot ki kentup yo kupa ba yo khun ki bra syarong haka saw kat ba kidang persang benjam ka surok ka daga kali hadima para arngot ki pat ki de ka kemi ba ka khun ke blak yap aka yeng haka jinto aka khandau kat bagirang yo thya haka jong ka yeng haka sing sa jan ba ka step jong si ublai lembat wei ubri ubrayap naka jing hap du ka ding haka kali bu shong haka mi si sa jan kadi jing sharok jong si pa shkhon kala ja jan mi ka si tho dia mar tip patang ki do bijoy asang ma saw nam beri no kai bu pun khane sam ka kata bu katen wan chi ka do ar marak kini wan final school haka jan mi si tho dia ba kan du ya ka jing harup jong ka jingking di mapara na ba ka jing po jong sam kemet ke joki lalap lagi kulit apa pun di buat minyak juga DDM ini dekat District Disaster Management dekat kerja telang ru maka State Disaster Management kat kumjia tu juga Briew nak ketika thai dan buat Briew ke belakang ni kini anut banjam sesurok ke beslai namar ka klan bahan rai kini kem sim snap na kerja be kerki wan pai selai yang selasam ja jaga disli ka belajar apa ki babod ki benta jong Garo hills na du ke digasni ke beradab kalau nak ke jing tua khandau ke jing tua jo ke yin kisam kumjuru ke jing syarong jing ki Briew kat bagi ya nanti hakapor badan jing chli kat adu menta dengar ke jatrelang ki SDRF bat ki NDRF yo man say lightly ki manyap na pleng ki nyungut jing ki yin kisam ho sha tebim ha ke jing tua jing khandau ka snong hatiasa ke bahap apa South Garo Hills District. पहाड़ बहुत ऊपर से आया है हाँ This is the condition in front of Woodland Secondary School, already flooded. Water level has come up to this level, almost about to reach the road. You can see the Woodland School playground already flooded. It is full of water. The water level in front of the gate already. See the condition, everywhere water and water and water, and this is just see the condition of this canal, how the water is coming out. It seems to be like it's a big river. Oh my goodness, how much water level has Ủa